Ole thlir tu te chi bai le vek ole hei nimin lama RSA te Lunglei lama concert nei nan kala chuan ni zan an concert zo a Lunglei lama an hun riak phia chuan Lunglei lampang fans ru kol hauten TV a ma tanga han lo tuak sakha an lo lei manta a chuan remchang tak main Lunglei an riak boka chuan anin hlan lai hi karon da dona video toy ni a thalak chau ni a ke ni chang chenu ero chu kan tel ve man lawa hei zan raya dizing dar ni la chan ve bor vela nu hawrwalin an lo muak hi ropui kan ti em a Lunglei ai an o zo kan ti a chuwang chuanin thalak ngor hi karon da chuak ve a chuwang chuanin Lunglei Rsa fans group te an ti thale meya fans group kolte a hi kan fak em nei ti kha karon phau chuak ve ni chu hei an mel po a chonu rui to me ha jing kai tho chop ti te pon shata ma sengin engpo ni se mela kan boi lawa a thil pek lut tak an hlana wang ero chuan kan lompuya RSA te una po kan lompui em a Lunglei fans RSA fans group te po midang ta na thil thati hi loning lo ula lo ti chun zom zel ula charity lama po mi tangkai tak tak in ni ti kan sha calendar angzong te sticker angzong te po in chet na em to kha in ti thalu tu ke chang chenu te chu kan tel ve theilawa lan po kan lang ve lo ma sengin an thil ti thathi fakle choi moyan phu a chuan adong tu te kan lompui em boka chuwang chuan an thalak tlem a group an ron da hi karon la chuaka karon tar chuaka min lo hre thiam po kan be sia an mel po chei point chei man lawa a thler tu te point in lo hre thiamanga ma se an fel em wang hian an mel te po a thavek mai ni Lunglei fans group te an ti tha tak zet ani ti kha kan soi le ange in do na songa rap thak ber kan nun hi le lam ma nek sorin ka oma vanin do na ai na so kan ni shoi tu Kristan Isuse katlong ya Kristan shoi tu ne tu lo pui chu katsak na le kathil ti the na kasam ngai lo setan rama ne na su da ani kashya lelam ma lung oi tum nan nun hi mani him na tu atini ma sela chiam na sa ko tem tu mai alone see tui lai ra pa man chuak